سنتەرێ پارێزگاها دهۆکە کوتانەهژی خەڵکی دهۆک و دەوروبەرە دەست نەبوونا گازێت نالێنن ئەڤە دەمەکیدا کول دەستپێکا وەرزێ زڤستانێ وەزیرێ سامانین سروشتی هەرێما کوردستانê ڕاگەهاند هیچ مالێک بێگاز نامێنێت و دێ مالب ماڵگەڕێت و گازی دەتێ لێ نەها هاوڵاتیان دهۆک بێژن نەوان گاز دیت و نەوەزیرژی ئەچین بێمەتە بەری نەڤروزێ ڕۆژێکی دووە بەری نەڤروزی ئەس پانزینخانە چەند پانزینخانە دووکێ چومێک و هەندە گازاسپی دەستخۆ ببینین لێ یا دیار چەندین پانزینخانە ئەس چومێ چ پانزینخانە شوانە گوت گاز نینە ئەوەی دیژی قەیرانە گازê ser heldaya û litra gazaspî ser 1200 dînar e ne tenê gazaspî jî belku gas nîne banzîn nîne. Ez wek hewlatiyekê dihûkê ku ev çendîn sala pirastî jî me gas newergirtiye taybet jî li vê dumayê wek ya diyar ku me seredana çendîn panzînxana kiriye ku gaz li wê rê jî nema qeyrana gazê ser helda. Wezîrê Neftê li vê dawiyê daxuyaniyek da got her malek dihûkê ez dê seredana wakem ji bo her kesî gas nergir bît em gazê bideyne wan. Lê bi rastî jî ne wezîr diyar bûye û ne gaz jî tanha me dest xwe veye. چیایی چەندین ساڵە گازەسپین سەرجادات فرۆشت ئەو دبێژێت ji ber dirêjbûna qeyrana darayî êdî xelkê bitine diravek qirîna dorkên gazê maya. Dikeb 1075 eb hevdad firoşim. 17000 ast firoşim. 15 litre eb 17000 ye. Xudê bermîla nakirin xelk van çend roja kopçek sara be jerîkanat kirin. Xudê papêş xelkî bermîla giran e pê çêna bi bermîlê bikirin bez jerîkanat kirin. Xudê ne hin baş e bes kemiyekî kêm e çi du sê bermîlek rojane ema ev ye. Sal bu salê qeyranên sotamanyal dihok qûltir û dirêjtir lê tên. Ev demekî de ku bitinê Sinûrê parêzgeha dihokê çendîn bîr û kêlgeyên neftê hîne ku bitinê dûkel û nexweşiya bû xelkê wan devera mayne û ew jî bi dest qeyranên sotamanyal nalînin. Şêrvan Xedir Kursal News Dihok.